Icyumba cyari cyateguwe, ameza n'amazi bipanze neza, abayobozi babo kereye, amadosiye ari mu maboko yabo. I Rwanda hari ubukonje, ariko abari bari mu cyumba ntibari babwitayeho kuko bari bafite inshingano zikomeye zo gusoza ibiganiro biganisha ku isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuvuga ku masaha 9 y'ubwumvikane buke hagati y'u Rwanda na RDC, ndetse tunareba intandaro y'isubikwa rw'urugendo rwa Perezida Paul Kagame i Rwanda muri Angola. Ikaze rero mwese hano kuri Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi, imyidagaduro, politiki ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Njye wabateguriye nkaba ngiye no kubagezaho kino cyegeranyo, ni Habimana Jean Dodier. Ibintu byose byari biri ku murongo, bisa nkaho nta kibuza ibiganiro kugenda neza. Ahagana saa 10 z'umugoroba za tariki 14 Ukuboza 2024, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa RDC Therese Kayikwamba na mugenzi wabo wa Angola nk'umuhuza Tete Anthony binjiye mu cyumba cy'inama. Ni inama yari ikomeye kuko yari igamije gushyira ku murongo ibigomba kuba bikubiye mu masezerano kugira ngo abakuru b'ibihugu bagere i Rwanda bashyireho umukono gusa. Mu buryo bwihuse, impande zombi zemeranyijwe ku ngingo zari zaraganiriyeho mbere, ziri mu buryo bwo gusenya FDLR no gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda, ariko bigeze hagati ibintu bisubira rudubi. Iyi nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na RDC na Angola yateranye habura umunsi umwe ngo Perezida Kagame na mugenzi we wa RDC Felix Tshisekedi bahurira i Rwanda mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano yari yitezweho guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'impande zombi. Ubwumvikane buke hagati y'intumwa za RDC n'u Rwanda bwavutse ubwo hari hagezweho ingingo ya M23. RDC irahira yivuye inyuma ko idashobora kuganira n'uyu mutwe, kandi mbere yaho yari yabyemeye. Amakuru yizeye nuko uruhande rw'u Rwanda ndetse na Angola yari iri muri iyi nama nk'umuhuza baguye mu kantu bitewe nuko kwisubiraho gutunguranye kwa RDC. Ni impaka zamaze hafi amasaha 9 kuko byageze saa 7 z'igicuku impande zombi zikiganira, ariko biranga bibi by'ubusa. Nyuma yo kubona ko ibiganiro nta musaruro bitanze, intumwa z'u Rwanda zamenyesheje umukuru w'igihugu uko byagenze, nuko hafatwa umwanzuro wo gusubika urugendo. Uyu mwanzuro wafashwe kuko nta kindi abakuru b'ibihugu bari bube bagiye gukora i Rwanda uretse gushyira umukono kuri aya masezerano ataragishoboye gusinywa. Intumwa zo za RDC zamenyesheje Felix Antoine Tshisekedi uko byagenze, ndetse yerurirwa ko nta masezerano ari businywe kuko atumvikanyweho nk'uko biherutse kwemezwa na Kayikwamba. Bitunguranye ari tariki 15 Ukuboza, Tshisekedi we yahisemo gufata urugendo ajya i Rwanda muri Angola. Ibintu benshi mu bakurikiranira hafi politike y'akarere bemeza ko byari bigamije kuza kwerekeza ibibazo ku Rwanda, kandi koko ntibyatinze kuko RDC yatangiye kuvuga ko kutitabira kwa Perezida Paul Kagame bigaragaza ubushake buke bw'u Rwanda mu gukemura ikibazo. Ibiro bya Tshisekedi na guverinoma ya RDC byasohoye amatangazo bigerageza kwerekana ko yamenye ko atagihuye na Kagame ubwo yari yamaze kugera i Rwanda, ariko ibi nta kuri kurimo. Mu butumwa RDC yashyize hanze yavuze ko itemeye ibikubiye mu masezerano kuko intumwa zayo zageze i Rwanda. U Rwanda ruhita ruzana ingingo y'uko iki gihugu kigomba kuganira na M23. Minisitiri Kayikwamba yavuze ko badashobora kuganira na M23 kuko ari umutwe w'iterabwoba. Ati ntago tuganira n'umutwe wa M23. RDC yavuye kure, yageza igihugu kiganira n'imitwe yifashisha urugomo n'imbaraga mu kubona umwanya muri politike kugira ngo igire ijambo muri politike cyangwa igire imitungo, ariko iyi page irafunzwe. Niyo mpamvu bidakwiye. Uruhande rw'u Rwanda rwagaragaje ko ibivugwa na RDC ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko ibijyanye no kuganira na M23 iki gihugu cyari gisanzwe kibizi, ndetse abayobozi ba Kongo bari bamaze kwemerera Angola ko biteguye kuganira na M23, ari nabyo byashingiyeho hategurwa kubonana kwa Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi. Kuba RDC ikwiye kuganira na M23 ni igitekerezo cyazanywe na Perezida wa Angola Joao Manuel Lourenço nk'umuhuza. Nyuma yo kuzanwa na Perezida Lourenço, u Rwanda rwakiranye yombi cyane ko rushimangira ko nta buryo rwabana neza na RDC iki kibazo kitabanje gukemurwa.
rwagaragaje ko igihe cyose M23 izajya ibyuka umubano warwo na RDC uzajya wongera kuzamba, ruhitamo ko impande zombi ziganira ku ngingo ngo bitazongera guteza agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi. Uruhande rwa RDC rwemeye ko ruzaganira na M23 ndetse amakuru ahari nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola yahamagaye Perezida Tshisekedi amubwira iby'iyi ngingo, undi arabyemera. Nyuma yo kubona ko impande zombi zibyemeranyaho, Angola yateguye amasezerano y'agateganyo ku wa 11 Kanama 2024 ubwo Perezida Lourenco yitabiraga umuhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame, arayamushyikiriza ayo masezerano ucyanayaha mugenzi we wa RDC. Kuva kwa 31 Kanama kugeza kuri 3 Nzeri 2024, Angola yakiriye abahagarariye M23 bari bayoboye n'umunyamabanga mukuru wayo Benjamin Mbonimpa bagaragaza ibyo bifuza. Amakuru yizewe nuko Angola yashimangiye ko ibyo M23 ishaka ari ibintu byoroshye. Iki kibazo cya M23 cyongeye kuganirwaho ku ya 26 Ugushyingo 2024 mu nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga yahuje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda na bagenzi be ba RDC ndetse na Angola. Icyo gihe u Rwanda rwasabwe kohereza inyandiko igaragaza ko rwifuza ko ikibazo cyakemuka. Ku ya 27 Ugushyingo 2024 u Rwanda rwohereje inyandiko igaragaza ko mu masezerano hagomba kuba harimo ingingo ivuga kuri guverinoma ya Kongo yemera kugirana ibiganiro bya politiki na M23 hagamijwe gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane binyuze mu gukemura impamvu mwese muzi. Ku ya 28 Ugushyingo Perezida wa Angola yashimangiye ko iyi ngingo ari ingenzi ku buryo ikwiye kuguma mu masezerano, yabimenyesheje u Rwanda ndetse na RDC. Umunsi wakurikiyeho wa tariki 29 Ugushyingo 2024 u Rwanda rwandikiye Angola rubimenyesha ko iyi ngingo niba itari mu masezerano rutazayisinya. Bukeye bwaho Angola yamenyesheje u Rwanda ko RDC yemeye kuganira na M23 ariko binyuze mu murongo w'ibiganiro bya Nairobi, ihita inatumira u Rwanda mu muhango wo gusinya amasezerano wateganyijwe tariki 15 Ukuboza 2024 ariko birangira RDC yisubiyeho. Uku kwivuguruza kwa leta ya RDC kongeye gushimangira ubushake bwayo mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke kimaze igihe mu burasirazuba, ndetse byongera gushyira mu rujijo ahazaza mu mubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye mwese twabanye mu cyegeranyo cya none, ngiye bategura nkanakibagezaho. Ni Habimana Jean de Dieu, iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politiki ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ndabashimiye mwese, mugira amahoro.